Nabi getanyo Nana Muhammad Manyang derajat Rasul mulia Ibunda Nabi Nana Aminah Ayah Abdullah Quraish mulia Bunda Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Dura bin Kilab Ayanda Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firin bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khudaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Muqawwim bin Nahur bin Tayra bin Yarub bin Yasjud bin Nabid bin Ismail bin Ibrahim yang keturunan Nabi Muhammad Habibullah menasab terubah Nabi Ibrahim Khalilullah